Ya sado baraya kami pak sado di dia mah kira hargana mantap pisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya. Hari ini kita liburan dulu baraya di hari merdeka 17 Agustus. Habisan baraya kita liburan di alun-alun. Yuk baraya gaskeun. Suasana alun-alun Cianjur baraya di siang hari. Mantap pisan baraya. Tuh baraya mantap pisan. Tuh baraya kita mayor di sini makan bersama di sini baraya mantap pisan baraya. Yuk ngoblang ada masalah dong ini sih. Kita makan tahu gejrot baraya. Mantap tuh ya. Yuk baraya gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh jalan katanya itu milih. Tahu apa? Tahu gejrot? Kawas pisang. Gejrot. Mantap. Dede nah. Dede mau gambar ya. Ada. Ada dua. Ada. Ada pembarian siang hari. Makan tahu gejrot tuh, mantap pisan. Mantap. Mantap. Tak kalurkeun tadi teh salah daharna nya. Kunaon? Gaje. Ini berenang. Habis
Dah. Ya. Ya. Terima kasih. Naik mobil aja yuk, jalan-jalan yuk. Ke tukang dagang. Aku aja, ada naik mobil aja. OTW beli mie gacoan ya. Bungkus aja lah. Kita OTW gacoan ya. Tuh boleh ya di rujak babakan dulu. Iya, rujak babak dulu boleh ya. Siang-siang kayak gini enak lah ya. Tuh mantap pisan pama boleh. Nggak pokoknya mah makan rujak di siang hari. Pisan di Jadi taman dah. Nikmat pono ya di siang hari makan rujak bebek ini harganya 5.000 juga bisa ya, termasuk murah lah. 10.000 bisa, makin banyak kalau 10.000. Ayo mang, gas ke mang lah. Di tutuan lah, iya nak rujak nak. Cukup tuh video hari ini ya, jangan lupa subscribe ya channel Andri Explorer ya. Yuk, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.